Columbus was his name. As a boy he always knew a sailor he would be, so he studied the law of the sea. Captain of his crew, a brave ambitious man, determined to explore, he discovered a new land. هم بخوالي بنرن او جبلي قوت حيوانك يكو بسر بشتكي با ويا بيبا اف سري عين وكوي سريك من اول او كان سدي تبو عجانيه ذكر هلبت دبيفشي كيفشي فنلندا هتبفرا دبيك وهف سلام لديرك بو وك پسنداينك داي گلوي كنجن تورن ليكرنا وجبو افجاني وبرا آوا وكانوس دانه دبيك و هوايا باكوريا جمدي ميتوي پرست به پر آرامدا خویا دکه وك راكت به دبي ازرو پشتا وي رانكم يدي تتشني كارا في زلام نرحت بك بنير اولاف دير ديف شرفانك به چه اري هرول سفان ورنج شروانه سرکار حلمتا خو نشان بدن اوه از نو کارم نیزی وی تشتجه ببم آوایا دچه شروانه سرکار دریا خو داوی دایه از جتا بيجم سفن قوا من اف تشتين ناو مجي دادي من قوتو به هر ظالم قاديون او قنج بوها آج ترى توجي هناك واخر روش باش بولسن هونی رو چانه باشم سپاس دکم قبطان اره کولومبوس جبور رویتیا وگر مال تو آماده ای دكيش وفيكيش على دو بيدا ابدكارنج بريستو لفقتن هی مقاله نپنین کرد نامه که نپنج بوتاتیه جمرة بین اخواشت کولومبوس لکیف اخو بنر اوه ها فريبا كريستوفر دلا كافا از هیم بوم كوتيه وقتي جبو كو اجترى ببيجم اغرات آخره به از چوم رختم لیزبونی ليش بوكو بتارا ببيفم از پر درنگ مامه دوم بيدرو ادي ندرگستيه منه از فکریم کو بالا تبکشینه ددما داویده تنه تو دهشه من دی هگر کو از ددمکی کنده دیسا تا ببینم از پر دل شاپم اوینا تا فلیپا وكاركي باشكر دومين وان ام بهيلا باشو ودچن سرسره از بني فرما اوه مرحبا کریستوفر روجبارك پدر مارتينز رویتیا تای اتلانتیکا باکور به سرکتن در باس بو اري ام حتى ايزلندا يچون هگر مرو وكيري ببيجه اجي تسينكو اوي اكاديمي ريمن بدا بهتر تشعلمي او نمازه به بهستنا وانا که خوش بوم باشه تو باور دکی کوتن میره که لگوری وی بی دبرسیوا خدا نه خواست لازگین به کریستوفر خالا رومانتیزم او خواسته که دل کریم باشه لی اوینا راستین خواه فدا کرنه تو دکاری ویا بده فیلیپی کریستوفر اري پدر ازي بدم تو ظلامه که باشی کریستوفر اجته باور دکم لازم فهم ناكم پدر جن هذا سپاسداریا من نکه هینا لپیشیا و کمک تشتن کو این شهقه وی بین هنه خدا و هر دیانجی بسترینه
ev salên dirêjin ku Portekîz bi İspanya re direwşa şer de ye. Lê Edî kralyata me jî şer bêzar ket. Wexta aşitiye hatiye. Bavo, em mecbur naştiye bikin ku ev were wateye bezirganiya mel derya spî kêm bibêjî. بلا وسابه Lê rêgehên me ye ku ev demek dirêjê em bikartînin ne bi tenê ji hêla İspanyolan êdî ji hêla dijminê me yê kevin Maghribiyan jî dibin terîdê ye. Heger Maghrebî lê hember me biryara tevgerekî bistînin dikarin rêya bêjahiyê ku deryaya spî bi rojlat ve girêdê jî bibirin. لێ حەولدانە ji bo ku em vê rêyê bibînin dibe ku li ser me pir bihayî bibe mal Erê wisa ye lê maliyeta ve ya ew ê ji maliyeta berberiyê me ya ku me İspanya re domînî kêmtir be û eger em rêyekê bibînin ew ê berjewendiyên wê kewre bin. Xweşbûna bajarên rojlata dûr ku wek xewnan e gundên van yê ku pagodayên çêbûne di xweşikbûnekî naye xeyala de. Çpangu? Ho, ev dervaratek xeyalî ye ku di pirtûka Marco Poloyê beradayî de hatiye gotin. rast e li tarifa dinyayê de qala çipango dike. Hûn bawer bikin ku ew ne pirtûkek berdayî ye. Ew ne nivîsara ku tu jî zanînin bi nêrxe. Li gorî we pirtûkê perava deryaya Asyayê pir mezin e. ev tê wateye ku êdî ew ê hewcedarî bi rêya bêjahê nemîne Ev rast e. Keştê me dikarin rastarast herin were. Vêya jî heger ku di deryayê navbera Asya û Ewropa de yên ku berê nehatibe kevşkirin re derbas bibin. Ez heve seva takdir dikim Sinyor Columbus. Li tirsa min fikrên ve ne rast bin. Ji bo gihîştina Asyayê gera li dora Afrika ev ê gelek dijwar be. Hatta ev ne mümküne. Afrika ciyekî ku têra xwe mezin e. Lê bekno. Ez difikirim ku ez di okyanusê bi hêla Rojavayê ve herim ez ê bigihêjim Asyayê. Çi? Biburin lê hûn ê çawa teoriya ku em di okyanusê de bi hêla Rojavayê de herin em ê bigihîjin şerqê bikin? Ew kiya rast ez pir li ser vêya nefikirîme. Lê wek deryavanekî Cenovayê ez amade me ku wê revîtiyê bikim. Pir zêde dipeyvî. Hûn ji Cenovayê ne? Kalî vê şansê binêrin. Hinek tekiliyên min ji vî bajarê re hene. Ez dixwazim bi wan tekiliyên xwe re têkevim îrtibatê û ji bo keşîfekê ku ew ê li Rojava bêkirin pereyan bidim hev. Helbet ev ê jî dibin fermandariya we de be. Lê ev çekên waze be. Na bisekine. Heta çav dibîne ez mang vekiriye ez benî. Spas dikim çavdêr. Bawsin. Divan avan de ba çawa ye? Divan avendûrê bêjehê de ba xweş û dijiyê xwe de ez benî bayê okyanusê çar demsal pê de bi hêla Rojava ve tê Spas dikim bawsin. Çar demsal pê de. Bayekî ku bi tenê bi hêla Rojava ve were wê derbasbûna okyanusê hêsantir bike. Pirsa hesî jî heta ku keştek bigihîje bajahiyekî divê çi qasî bi hêla Rojava ve here? Veya jî bîr bikin. Wek ku em her tim dikin em bi vê havî bezerganiya xwe domînin ev ê bêxêrtir be. Ez xemgînim Kaptan Columbus. Lê em ê ramedanê nexin wê peyandina wê. Ev biryara we dawiye. Hûn fersendek mezin jî dest biravînin û ez bawerim ku hûn ê rojekî ji vêya poşman bibin. Em vedigerin malê Begno, Portekîzê.
تخواست که من ببینی کریستوفر؟ اره بارتلمو وسایا لگوری کی برای تما از فکرم کو تیدی دکاره قنجه کی بمن بکی باشه اف قنجی گلونه تشتکی من عیار کرنه هدیتنه که بشهره به جبو که کفشته و کنس جره بگوتن اره بارتلمو باشه ماشي ما شهب التورين ترى على قدر ببا لورا دبيكو في داوي لحمو بورتكيزا ورا ام نقشاك الدنيا كويت زانينا تأب نقشاش كديت من فيها بخوت شكر تبيش دل دبيجي دوام بك بسالانا كشتين بورتكيزي جبو خو بگين روجلاتي حاول ددن كل دور افريقيا بگيرن اري افراسته شو بيها يعني لبر بنير افدر افريقيا ترى خو دجواره ام نزن اللي تشقاسي بهلا باشر ودچه ليش بوكو كيشتي خو بگين روجلات ترى كدن تنه كراس راس بكاربينين نوسا دكارن بهلا روجاوا دا بابركين خو فكن ودكارن دبير هرن وبگيجن هندستان نه ممكنه شنو بوي هليدا اوي وان راس راس بوي سري دنيا افدين بونه جبركو دنيا غروفرا تو بابي كان بهلا روجاوا فكي تو دكاري خو بگين روجلات بابر كان بهلا روجاوا فكرن وجاشنا روجلات الشاشه تشتن كو از دخوازم ببيجم ابا ها جبركو دنيا غروفرا بدر باسكرنا اوكيانوس را گهشتنا هندستان اوي پر حساني با افتشتن كتو تبيجي اسقط بيبي هاوي نفكري بوم تراسي هر حال انها تو جمره هفديتنا كي بقرار العيار بكي از زانم کو تو لی پورتو سانتوی بجی وقت خوی لی ورا جبو توریا خویا لسر ریا هندستانه یا روجاوا اورنگتر بکی بخبتینه چمکی اویت دمکی کندا بانگ لته بکن کو تو وی توریا خوا جقرال پورتکیزی نه را پیشکش بکی آمده کاریا بابر فکر نبکن بگنو ايدي از اماده ما فليبا ليكولي من تالي داوي بون خباتك بريا 3 سالان وحمود ليفرا دنويسانديا از بتا شاهنازم كريستوفر باشا تو چاوي زرامي بچوك تو جبابي غسر بلندي 3 سالن درج دي اگو لدي هر تشتي خباتي من تمام بو بري كنت دركي بيش بري قرالتي كاري خو قدان اف بر باش بو کاپتان کریستوف کولومب جبونا درکبه حضور قرال هاتیه جبركو توقت جمره وقتان اشاناز بوم ناوي من كريستوفر كولومبوسه جمرات گوتن کو تو دخوازی تئوریه کی خو پیشوازیم بکی اره ماجسته لفتشتكي توريه بدترا اب جبو دنا بورتكيز وهندستان ده بلانك ريكا نوهيا بازرگانيه ده هذا كولومبوس تو چه خابني رجها كورسترات الشاسيه بالتاني دور افريقيا The sun and sky and his heart would be his guide, a man of valor and pride. The king and queen, their blessings he obtained to carry the flag of Spain.